Ko tae mai te rahi o Te Rūnaka o Ōtākou me te runanga o Ngāi Tahu. E whakaeke mai ana ki runga o te marae o te tī. He tuatahitanga tēnei I ēnei ngāhurutanga e rua. He me nui tēnei te honori kia mātou e whakatoia mai o tātai I roto kei roka te marae I roto tērā whare a te riti o Waitangi. I mua te aro o te haukaika ngā te rāhiri me ngā te kawa. I ngā tau kua pahure, kua tū ngā hui Waitangi o Ngāi Tahu ki roto o Ōnuku, Awarua me Ōtākou. Ngā wāhi I hainatia ai te tiriti o Waitangi. E ai ki te Ūpoko of Ōtākou a Edward Ellison, nā te karanga o kingitu heitia mo te kōtahitanga I tae mai ai te rahi nei ki Waitangi. He kaupapa mātua ki a mātou a te tiriti o Waitangi. I ngā rā o mua o rakatira korako karatai I hainatia, te tiriti I Ōtākou. Mea e whai ana o tātai nei whānau hapu, ko tēnei te kaupapa I haere mai whakanui mihi atu ki a ngāpui te kaitiaki o te tiriti. Me o tātai nei e tūtahaki o tātai ngā iwi Māori. I raro te tērā kaupapa o te tōkotahitanga. Hei whakanui ake I tēnei taenga mai, I tākoha atu te iwi I tētahi mere pounamu. Ko tōnenga ko te taki haruru, ko te haruru hoki ko te haruru puta noa I te motu kia kore o kia rāngona e te tini mano tēnei mea te kōtahitanga, ne? Kua ea te pōwhiri, I tono atu te haukainga kia Ngāi Tahu, kia tai atu ki te pōwhiri mō ngā kai tōrangapū, hei whakaatu I te kōtahitanga o ngā iwi. He tika kia haramai kia whakakotahi ai te iwi a ngai Māori, kia ki atu ki te kāwana, he mea nui tēnei mea te whakakotahi, ne? Haramai koutou ki te wāhi I a tātou e kao, e kore rawa. Ka noho tonu te ope nei, tainoa ki te whakamutunga o ngā whakanuitanga o Waitangi. Waihoki kātu etahi o ngā uri ki te kōrero I mua I te marea, pēnei I a pōle tamati alive ki te hui wānanga o Waitangi hei a pōpō mo te mana o te reo. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News. Ko te reo, te take.